Vazkur fil kitabi İsmail innehu kana sadiqal va'd. İsmail'di estegin. İbrahim peygamberdin balası İsmail aleyhisselam jönündө söz boldu. İnnehu kana sadiqal va'd. Al vaadasında çınçıl ele. Ve kana rasulen nebiyya. Allah'ın jönütken peygamberi elçisi ele. Ve kana ya'muru ahlehu bis salah. Al İsmail üy bilösün namazga buyurut ele. Ve zekat zeketke buyurut ele. Ve kana inde rabbihi mardiyya. Jana jaratkan Allah Taala andan razı bolgon. Al Kudaydan razı bolgon. Kuday da kandan razı bolgon menin pendem ele deydi. İsmail diye step kör. İsmail'a nazar sal. Al İsmail Allah'ın peygamberi ele elçisi ele. Kana ya'muru ahlehu bis salah ve zekat. Üy bilösün namazga zeketke buyurut ele. Ve kana inde rabbihi mardiyya. Jana Rabbisi andan razı bolgon ele kılgan tarbiyasına, talimine, mına oşol baldarına bölgön köngülünü, baldarına köngül burgan adep ahlak tarbiyasına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e jaratkan Allah Taala kayrılıp "Va'mur ahlaka bis-salah." Ey Muhammed, üy bilendi namazga buyur. "Vastabir aleyha." Biroq namazga buyurganыңda aytkanды kılbaganдар çıgat. Karşı çıkkanдар çıgat. Atake toygozdun degenler çıgat. "Vastabir aleyha." Alarga sabır kılgın. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal aqibatu lit-taqwa. Rızkı surabagın. Şındığında rızkını biz beremiz. Al emi ahiret jırgal jaşoosу bul takvalar üçün deydi. O Muhammed, üy bilendi namazga buyurup sabır kılgın. Bizden rızkı surabagın. Rızkını biz öz uçurunda berip turabız deydi. Bugün jaratkan Allah Taala'dan baldarыбыздын talim tarbiyaсын suraylı. Migrasiya dep, başka dep, üy salam dep, maşina alam dep bala tarbiyası kalıp ketdi, urmаттуу жамаат. Üy dagı öz uçurunda, maşina da öz uçurunda olur. Çındığında biz sırtka baldardı tarbiyası kaldırıp koyup tapkanыбыз бар. Biroq tapkanыбызга karaganda jogotkanыбыз köbürөөк. Keche ele mana ошол Kadamjıda bir 13 yaşar kızыбыздан ayrılıp oturabыз. Bilmegenge Katardağı bir kız öldü, okuucu öldü. İyi beçara jaş kız eken dedik, başka dedik. Ata-enesine sabır versin dedik. Beşikteki baların bek bolorun kim bilet deydi. Belkim Kurmanjandatkадай болгондагы bir enebizden ayrıldık. Erten kelecekte kanday gana urpaktar tarbiyalay turgan bir çınıgı elüne жерine kızmat kıla turgan bir eneden ayrılıp oturabыз. Kumtordan altın ketти, başka ketти dep barыбыз talkulayız. Biroq adam ketти dep adam jogottuk degen adam jok. 19 tonda altın çıkıptır, 16 tonda altın kettiptir, başka deybiz. 1 milyon adam tentip ketти, birөө süylep koyboydu. Uçuru kelse, bayıp kelsek, ekonomikamız kötörülse oşol dünyanın birinci sorttagı altının satıp gelişimiz mümkün. Biroq adam satıp gelip mekenge kızmat kıldırıp, moğolcede bizge grajdanin kılıp, jaran kılıp alıp bul mümkün emez. Adam tavuş kıyın. En çoğun baylık bul, adam boluş gerek. Her bir adamın ömürü bizge bağlı boluş gerek, saktalınış gerek. Dilekке karşı, mına oşol üy dep, moğda dep, başka dep olturup, köp baldar tarbiyasız kalıp atat. Aytayın degenim urmаттуу atalar. Buga çeyin ölgöndөрдү Allah rahmatını alsın. Kılgan kılmışkerler cazasını alsın. Ölüm cazası olou, başka olou. Mına oşoga tarbiya bergen atasından alat, enesinden alat. Kargış. Biroq bul akırkısı degen söz emez. Mından arı, mına oşol her birimiz özümüzdün balabızdı, kızыбызды көзөмөлдөсөк. Belki mına oşol 24-25 yaştagı baldardın oşol zorduktogу başkaga barıp atkany bugün kündögü bizdegi üylönүүnүn, toy kılууунun, zakis kılууunun, kafede, restoranda toy ötkөрүүnүn problema olup aşıkça çıgım bolgondugu sebeptir. Jön ele tarbiyasız eken, başka eken, psikikası net eken, sow adam mындай kılbayt debesen, sen sow ekesin. Bugün üyüňe juuçu kelgende, başka kelgende, şariat erejesi menen kızыңды turmuşka uzat, balаңды şariat erejesi menen üylö. Kaysıl jerde üylönүү, nikeleşүү kımbat bolsa, oşol jerde zina arzan bolot, oңой bolot. Kuday saktasın. Bugün kede kelin alganda imanına, joluğuna, kiyimine, adebine karabastan atasının mansabına, minip жүрген maşinasına kede kelin alıp atam, palançanın kızını alıp atam demesinden kızga koşup üyünün razmerini çizip bergen, жазып bergenlerge biz güvöbüz. Kızın sevine monça servantap kelsin, garnitur alıp kelsin. Kızını sevi tura turgan üy mınçaga mınçalık Türetski gilem apke, İranski gilem apke dep. Sen gilem garnitur alıp atkan joksun, sen kelin alıp atasın. Balanga tarbiyalay turgan, sen urpağыңды ulay turgan ene alıp atasın. Tilekke karşımda oşol alıp atkan kızga, kelinge köngül burbastan, mana oşol material nersege köngül burgandın ayынан, mana oşol jigitler üylön albay жүрüp, belkim oşol özün karmalanırsan oşoga barıp atkandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya maşara şabab, jigitler,
Силердин араңардан ким үйлөнгөнгө кудуретсиз десе фалиятазаввач. Ал үйлөнсүн. Ал эгер үйлөнгөнгө кудурет жетпесе, акчасы жок болсо, башкасы жок боло турган болсо, же анда убактылуу ошол тойканга башкага проблема жок болсо, орозо кармасын дейт. Бүгүн же ал тармагын кыйратпадык, же бул тармагын кыйратпадык, маселеде моментип бирөө айдай чырактай кызынан айрылып отурат. Урматтуу жамаат, критика кылганга, сын айтканга бардыгыбыз устабыз, бирок маселенин эң негизгиси Кудайга кайталы. Балким ошол биз буга чейин тарбияга көңүл бурбай койгондон бул окуялар кайра кайталанып атат. Балким ошон биздин жаштардын баары ушундай болуп калды. Бирок бул бүттү деген сөз эмес. Келиңиздер Кудайдан үмүт кылалы, тарбияга көңүл буралы, кайталы. Жааган жамгыр дайым жаап тура бербейт. Күн ачылып күн чыгат. Кече аптаптуу жайдын ысыгынан өттүк. Өтүп кетти алдагы, уже күз келди, кыш келип атат. Кыш канчалык суук болбосун, баары бир жаз келет. Башыңыздагы проблема бир күн болсо бир күн кетет. Бул убактылуу. Аллах Таала өзгөртүп турат, алмаштырып турат. Келиңиздер эми ушу боюнча биз тарбиясыз болуп калдык, биздин балдар өлдү, жаштар өлдү, башка болду дебестен, балким Кудайдан үмүт кылып жакшыраак аракет кылалы. Мындан ары мына ошол эмне дайым бир жаман негатив жаңылыктар интернетте аябай байма-бай чыгып өтө көп таркап атат. Келиңиздер бир жакшы жаңылыктар менен, башкалар менен, ийгилик менен Кудайым буйрса мына ошол сыймыктана турган, мактана тургандай өлкө бололу. Мына ошол нерсе бул алмапуш оозума түш менен болбойт. Ар бирибиз куллукум раин ва куллукум мас'улун, ар бирин койчуман сыяктуу жооптуусуңар. Жооптуу болгон нерсеңден сураласыңар дейт. Ата мына ошол үй бүлөдө жооптуу, мына ошол сизге баш ийген кыздарыңыз болсун, балдарыңыз болсун, таалим тарбиясына көңүл буруңуздар. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарбыз. Элибизге, жерибизге имандуулук берген, адеп ахлак берген, курк менен өзүбүздү оңдогон я раббана раббал аламин. Жараткан Аллах Таала мына ошол бүгүнкү күнгө чейин мазлум болуп, зулум чегип өтүп кеткен мусулман бир туугандарды өзүң рахматың алгын. Ошолордун катарында Аллахым адам келбетинде болгон айбандардан кордук көрүп, мазлум болуп өлгөн мына ошол кадамжада карындашыбызды өзүң рахматың алып, бейишиң менен тосуп алгын я раббана раббал аламин. Жараткан Аллах Таала эртең кыяматта өзүң ата-эне бир туугандары менен бейиш бакчаларында бирге болуучулардан кылгын я раббана раббал аламин. Жараткан Аллах Таала ар бирибизди мына ошол үй бүлөбүзгө жооптуу кылгын. Адеп ахлагына, тарбиясына көңүл буруучулардан кылгын. Эртең кыяматта ошол үй бүлөбүздүн Аллахым сурак саалын өзүң жеңил кылгын я раббана раббал аламин. Элибизге, жерибизге өнүгүү, өсүү берген. Өнүгүү менен, өсүү менен бирге жараткан Аллах Таала мына ошол иманыбызды, адебибизди күчөткүн. Экономикабызды менен көтөргөн менен бирге, экономикадан дагы баалуу болгон Аллахым адеп ахлак, кулк мүнөз иманыбызды күчөткүн я раббана раббал аламин. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбиhi ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Алла разы болсун. Азан айтыңыздар.